clear tu lengai thatu te chibai kabuk cheu FIFA World Cup round of 16 game masa pathuma te Morocco versus Canada, France versus Paraguay le Brazil versus Norway te kan mudona tun tuma chuan Brazil le Norway te match preview ba ka France lampo soikai kan tumdon ane kan ma pathiani zanlai dar khatle achan ve thotan ni jing lamte po ati theyang chu Brazil le Norway te anin ma chondona match nga hlom tak anin ka hria a he game a hian player minglian tak tak Haaland, Odegaard, Vinicius, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Matheus Cunha, Alisson ti te ho anin landona Neymar kan humai thei bokani chu tiang chu ni a chu van a hmunom biau tura pongai ila anin khel hun hi tlai hret ma se football fan dik tak tan chuan mai phalchi anin ka hrelo ni Brazil hian kumin FIFA World Cup group stage sa an game masabera Morocco anin hne tok pui hnuin Haiti le Scotland te an hne a group C pakhatna ni chungin knockout stage an lut ani ti chuan knockout stage an game masabera team chhelo tak mai Japan laka si an phur masak hnuin an comeback a sini sikhatin hne na an changa last 16 anin hlang kai zui ni Norway lam ve thung hi group stage game masa pahnia te Iraq le Senegal te an hne hnuin an game nu nungbera France laka an tlom thunga ama ero chu he game a hian anin da tha a an player thaberber ten in khel bul an tran lo tiro kan hriat a tha ome ti chuan an group stage game nu nungbera tlom ma se point ruknen knockout stage an lut ta thova round of 32 a hian African ram Ivory Coast an machona sini sikhata hne changin last 16 anin hlang kai ane kumsom ni pariat zet nuwa Norway in FIFA World Cup an khel le ta chuni a an tan chon kum tha le chin chia tlak takani FIFA World Cup a Norway an thlen san ber tum chu sangkha zakwa som ko pariat le sangkha zakwa som thum pariat kumate ani a heng kumate hian round of 16 anin hlang kai ve ani Norway hian FIFA World Cup a round of 16 an la pel mi lova kumina record thar siam nge yan tum dona amma ero chu record thar siam turin World Cup voinga choi to Brazil an paltlang phot angai don ani Brazil lamtan po an ma a chon om hi a ol sam don ho lova an kor oma ar siparukna chuan kai tir an du tak zet ani chuan an na masaber tun din muna an ti tur masaber chu Erling Haaland le achian te da that ani Brazil hi kan thiat angin an game nu nungbera Japan an hne a ama ero chu kha game a khan asipur masazok le atal boy masazok an ni a second half lama ero head coach Ancelotti game plan le tactic fing tak mai kha he team hian an chhortang kai hle a player te quality alo sang buk nen team in lungrual le thoho na nei tha Japan lamin an goal nei sa an hum him zo lova atopa phei chuan atlom zoka an tang zui ta ani ti chuan Japan zo a Brazil ma ading tur chu Norway anni Japan ai ngot chuan Norway hian player an nei tha a an physical in game po an fight thei em ani Norway a chu kan thria a Arsenal captain Martin Odegaard a oma Manchester City striker goal khung thei ema wanga keini Mizo te phei chuan mithuna ti hiala kan ko Haaland a om bokani tin Atletico Madrid forward Alexander Sorloth te Oscar Bob te left wing lama ball thiam rangle hmunom zet mai Antonio Nusa te po an om bokani player mal khai te kan ena ram pahni te player nei dan kan khai khin ani point Norway lam hi an nep big lo khop maya chu van Brazil lam hi player nei thazok le ram ang po hlotling le boruak nei lian zok ni ma se chak tura lo ngai ngal ngot chi an nin ka hrelowa chu van ram pahni ten game hunom tak min hlui ngei do ne tin kan soitel du chu Japan laka Brazil an comeback tuma Ancelotti game plan kha kan lo en chiang kan lo zir chiang ani chuan air ball manga Japan lamnor ani a cross po atam mal hle ani kha
ama ero chu khatiang tektik kha Norway laka hi chuan a fu donin ka hrelowa a chan chu Norway player te hi an lianin an sang em a an physical bokani kumin FIFA World Cup aram somli pariat te a hian a chaw rualin Bosnia lam an sang bera a pahni na a Norway hin ni Norway player te san zong hi a chaw rualin fit ruk le in chi hni don ani a sang hem tak an ni hlomani chu wangin Brazil tan Japan laka airball manor ang kha chu Norway laka hi chona fu vak lo mai the ni engponi se ram pahni ten game hunom tak min hlui tura ngai ila Erling Haaland le Gabriel Magalhaes te anhanin khalfal le tur po hi a hmunom done kan hriatangin Brazil lam hi ball an thiamin skill sa po an sanga chu van possession a chuan a sang zok turangai an ni a mual veilama Vinicius Junior a hmunom le hle tura ngai ila ven that ani lo chuan dang lamna thlen thei mani chau po a goal fight chuak thei ani a chu van he Real Madrid forward laga hian Norway defender te an fim khur a tul don ani heti mek lai hian Norway lampo ball changklem zok turangai ni ma se counter attack an hlo om don ti a chianga an forward a bikin Erling Haaland a speed a tha em a Brazil defender kum som thum chuang to re tan chuan dan a har sa donin arin omani Haaland clinical zia kan hria a goal ma a hriam zia kan hria ni kumin FIFA World Cup a game thum a khel atangin goal nga a khung to a World Cup a inlan masak berna a che thangal em mai ni chu wang he pa hi thataka ven ani lo chuan Brazil tan a poi thui thei dona chance vai ni khata mu zeu chuan goal kan muhal mai don ani chu wangin Brazil defender ten Haaland hi mun all space an pek lo apoi mo dona a bikin Gabriel Magalhaes khan main mark le do top mai se a fu berin karingani le ti hian team pahni te starting lineup tura ka ngai ka duang china Brazil lam predicted lineup hetiang hian ni se goalkeeper Alisson defense Danilo Marquinhos Gabriel le Douglas Santos te ni se midfielder Casemiro Bruno Guimaraes le Lucas Paqueta te ni box se ti chuan forward pathuma hian Vinicius Junior Matheus Cunha le Ryan te ni box ro se ti chuan Neymar hi enge achin enge din munti kha zona om mai theya Adam tha a fitness po tha a minute som kwa khel theyani thu Ancelotti khan soini amma ero chu Brazil game kaltluan line Ancelotti hian risk la abul aron tran ti roi chu ka ring lova amma ero chu second half lama te chuan game plan azirin alut lo ve thei tho bokani ti chuan Norway lam envele don ta ila goalkeeper Nyland defense Pedersen Edger Hegem le Moller Wolf tennis midfielder Berg le Odegaard tennis matong pathuma hian Sorlot Nusa le Erling Haaland te ni bok ro se le soitongin Brazil le Norway te kan ma pathiani zanlai dar khat le achan ve thota ni jing lamte po ati theyang chu ta chuan mi pui sing ria chuang len na MetLife Stadium a anin ma chhondon ani a game munom tak kan be sei theyang Brazil le Norway chak zok hian quarter final a England le Mexico chak zok an ma chhondona England le Mexico te hi thota ni jing lam dar nga le achan ve anin ma chhon ve don ani le World Cup voi nga choi to Brazil nge indo thiam le Huaisen Vikings Norway lam chungnuang ti chu kan hre thuai done le tuna chuan France lam pakai vele zota ila kumin FIFA World Cup champion tura rin kai berte zingami France chuan round of 16 in khel poimo tak me a South American ram Paraguay an ma chhondona match hi July ninga pathiani jing lam dar nga le achan ve mi pui sing sari don lenna Philadelphia Stadium a khel ani ang Francian kumin FIFA World Cup group stage game thuma te nena an chang fai veka Senegal Iraq le Norway te laka achung nung zok nin
group I pakhat na nin knockout stage anin hlang kai knockout stage an game masabera ani se har salote in Sweden sithum fain an sopa round of 16 phu tak main anin hlang kai ani heti mek lai hian Paraguay lamero group stage game thum an khel atangin voi khat chia an chaka voi khat an tloma voi khat dangero an khing puite nen anin hne tok ani Paraguay hi group dia an ni point li an hmu awanga pathum na nin group stage khar ma se pathum na zinga ati thazwal pariat zinga an telawangin knockout stage anin hlang kai ani tichuan Paraguay hian knockout stage an game masabera group E pakhat na Germany an machona hun pangai minute som kwale extra time lam thleng po anin hne tok nuin penalty shoot out Paraguay lam hi awan nei zoka an tanga sili sithumin hnena an changani round of 16 na France le Paraguay te in machon tur hi engpo thleng thei ani na chungin tun din hmuna team pani de khel dan le an player nei dan te khai khin hian France lam hi da chung nun zok an ni lo theilova an chak angem ti ai chuan engza tin nge an chakang ti chu zona om zok po ani France thadzia kan thria an forward tengat phei chu pui takan ni Zlatan Ibrahimovic khan ti hian asoya tun din hmuna khovela forward thazwal panga thlang chuak ila chung zinga pathum te chu France forward te hi an ni ati pompui omvio ani Usman Dembele chu kan thria football khovela mimal choi moina ngai hlut le ro puiber Ballon d'Or kol mek tu ani Kylian Mbappe ni se Real Madrid puipa ani player tharual fuan khom na Real Madrid po boruak nei lian ber ni theingat ani tin right wing lama Olise a omboka tun din mun right winger zinga Olise ai do thlantur tha anom big chuang lo ani a ball thiam zia a ke che ran zia a passing crossing finishing thengin a that zia kan thria chu tiang khop chuan he France team hian matong an nei tha Paraguay lam tan chuan alu hai thak khopang le Mbappe hian kumin FIFA World Cup game li a khel atangin goal ruk le assist voi ni a thok chuak to Usman Dembele an game li a khel atangin goal li le assist voi ni a thok chuak ve to bokani Michael Olise ve thung hian game li a khel atangin goal la khung lo ma se assist voi nga anei to team game siam tu poimo tak ani game atang kai thin zia a tholok thin zia chu France in khel en thin tu te chuan kan hravek ome tichuan France le Paraguay achak zok hian quarter final Morocco le Canada achak zok an ma chhon dona Morocco le Canada te hi zanin July nili zandar som le achen ve anin khel don ani ti kha kan lo hrebok don nia Soitong khan Paraguay laka France hian hnena an chan ngei karinga Mbappe le a thian tan hian quarter final rim anam ngal thuak ni mai hian ka hria ani le engpo ni se tun tumakan ron preview tak Paraguay versus France baka Brazil le Norway te in ma chhon tur kha comment section a khan score in lo predict don nia le ti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mai nga kan video te tha in tia bengwar thak in ti ani chon lo like kula kan channel hi in lo subscribe book don nia clear tu lengai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye in khel en nuam bekule